Алие Кенжеали, эр шейгерагы мен. Мен ялын аяқ бір ұзын диварлары суық қойым авы түске бояланған коридорның ұжында тұрам. Көзлерім тоқталған көше бір ноқтаға демамлы баққанымдан, маңа сонсыз қараңлық бір тереңлікке далған кебі көріне. Төпеден табанға су тамлай. Тып, 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 теналықта янғарай. Ғалиба тышарда яғмур ве дамдан су аха. Коридорда ярық тек обыр ұжында тербейджінің масасы тұрған ерде яна. Тербейджінің өзі кевделі уфақ башлық қадын оз тақтында кибарлықнен отырып, мені көзлерінен телчелей, маңа низбетен ақаретлі лафлар айтып қоя. Тур, майышма, қара иланға ошап, не майышып қалдың? Рус тілінде маңа қычыра. Чевірілме менден арсыз, дедім саңа. Мен есе оның лафындан еш бір сөзні аңламайым. Емде бұ ерде тұрғанымның себебі де, оз ана тілімде, қырым татар тілінде лаф еткенін ве анлағанымдыр. Тып, тып, тып. Аяқларым суықтан қатып қала, тенім қалтырап башлай. Доғры тұр ве оз япқанларыны түшін. Оның не айтқаныны ве менден не істегенлеріні аңласа едім. Ама мен ондан қорқам, пек қорқам. Бір кереден, ярамазлық япсам, пешімден эжуз-мejуз кележегі ақында анамның масалары ақылыма түшті. Мен бір бұйық ярамазлық яптым ма, ана? Афу ет мені, ялварам, қайт. Ол мене үшін сен өліп кеттің ве мені мұнда яңғыз қалдырдың. Мен тек 6 яштам. Олды олажағы 6. Тып, тып. Эжуз-мejузнын айқырулары балалардан бірісіні уянтқанға ошай, бір одадан бала ағлағаны ештілді. Ана, баба. Башқа балаларды ағлап башлай, балаларының епсі уяна ве жүмлесінен ағлайлар. Енді сақ олмаған ана бабаларыны, қартбаба ве қартаналарыны, аға қардашларыны чағыралар. Бұ умуми бала ағлавы үстінден шефқатсыз незаретші қадының бағырықлағаны яңғырамақта. Мен де өзімні тұтмайып, еркесінен бері ағлайым. Қорқанымдан, суықтан ве яңғызлықтан ағлайым. Бұ ал насыл юз бергеніні аңламағанымдан ағлайым. Насыл олды да балабандан балабан хорантадаки менің бақытлы балалығым бір мұтхиш түшке чевірілген екен. Мен көзлерімні қапатып қатырлавларым адалам. Мына біздер аға қардашларымнен күнеш толы соқақтан чапмақтамыз, іштен қайтқан бабамны қаршыламақ үшін чапамыз. О біздерні невбетнен тұта тап, көкке еткізіп төпеге ата, соңра күчлі өпе ве ерге қайтарып қоя. Мына анам бабамның өгіне чықа, оңа ве біздерге бұйық, сақаланып оламаған севгенен бақа. Біздер софра башына отырамыз ве лақырды етіп, ве күліп берабер аш ашаймыз. Апансыздан бір тұтыз дауыш қатырлавларымы, кағытны ертқан кебі парча-парча ете, су тамлай. Балалар енді ағламай. Не қадар вақыт кечкен екен? Аяқларым ұйышты, оларны есетмейім. Тезден таныта жақ ве яны күн башлай жақ. Оз тілімде лаф еткенім үшін маңа кене қычыра жақлар ве мені жезалай жақлар. Коридорның обыр ұжында эжуз-мejуз сеслі құрылтыдан файдаланып, мен табанда топланған салқын қақ суы ішінде қатақаланып ятам ве шу ань йоқуға кетем. Тып, тып, тып. Башымның ұжында су еп тамчылай. Күнлер кече еді біздер яны ана бабасыз яшайышқа алышып башлайдық. Ювасыз, несілсіз, еждасыз құш балалары кебі. Шефқатсыз инсанлар бозған ювачығымыз қатырамызда айдын ве сыжақ бір ер олып сақланды. Біздер Ибраимнен ве башқа балаларнен пек достлаштық, озара явашчықтан ана тілімізде лаф етмеге севедік. Қырым татар тіліне бір сөз біле ешітсе, мүдира ачуындан қызарып кетеді. О бір кереден епімізні умуми залымызға топламақ еміріні береді, қызарып океленіп кіреді. Башланды, Ибраим дейді. Шымды бұ чайник қайнап кетежек. Ве чайник қайнап башлайды. Оның қапачығы еп қыбырдана, қапачығы түбінен есе ачулы сес
Bizler Совет hakimiyetine minnetdar olmaganımız hakkında kıçıra. Bundan son mudirimiz Kırım Tatarlarının kayınlığı hakkında makaleler ve kitaplar okuyordu. Onun çiğkıldavuk asabisiyesi hala da kulağımda çыңılday. Lakin tamam onun o günde oturgan 2 yaştan başlap 16-ға satqınlar hakkında okuğanı onu yavaş-yavaş tınçlandıraydı. Çünkü bu makaleler onun için silkenmez hakikat olmaktaydı. İbrahim ise toxtav bilmegen yalan jeriyanında bazı ozunu tutup olamayıp, yerinden atılıp turaydı, çingelerini sıkka, dudaklarını tişley, oz oturğıçına ağargan parmaklarının ilişeydi. İbrahim, tınçlan. Men onun gebergenini isteyim dep fısıldaydı menim daima ziyade merhametli dostum. Gebergenini isteyim. İsteyim. Gebergenini isteyim diye tekrar ve tekrar aytaydı dersin ki sersemlegen İbrahim. Hainlik lekesi артымыздан ep yeteydi. Biz hain olganımızны eşiteydik, ama ne üçündür bizim hatırlablarımız bizge aytılgan sözlerinin bir kelmegenini anlap olamaydık. Күндүзлері bizler Совет hükümetini maqtagan türküler yırlaydık. Stalin hakkında şiirler öğreniydik. Совет ordusunun degerini göstergen temaşalar hazırlaydık. Akşam ise bir kaç bala toplaşıp fısıldınen ana tilimizde laf ete, ana babalarımızны, koy ve şiirlerimizni, özençik ve denizimizni hatırlaydık. Büyük bağlar ana tilimizde türküler yırlay, masallar aytaydılar. Böyle duydurmadan sentyabr ayı da kelip yetti ve bizge balalar evi yanında olgan mektepke katnayacağımız hakkında haber ettiler. İbrahim'le men bir sınıfka tuştuk, çünkü o bundan evvel okumagan edi. Hatice yanımızda ep aylanıp yürüyedi, bizim heyecanımızны duyup, o da tesirlengen edi. Hatice oldu, otur endi, senden başım aylana dedim men. Barketinden kızlarga bazıda sabırım bitip, ona kıçırıp da koyaydım, açulanıp. Time ona dep korçalaydı onu İbrahim ve Hatice'ni töpege көтеріп, daha da pek aylandıraydı. Öyle ziyade şamatalı kızçıqның pek güçlü kulkusunu kozgatıp. Mektepnin ilki sevinçli kunu. Biz İbrahim'nin pek memnun alda mektep tarafka ketemiz. Men yazmağa öğrenirim de, babamны taparım de İbrahim. Men susam, çünkü bana kıdırmak için kimsem kalmadı. Birinci dersimiz ogumuzda Dülber ter kiygen perçemli ocapçemiz. Ama onun beti bana hujur görünüyor. Dudaklarının köşeleri aşağı taba baka. Dersin tebessümnün aksi. Gözleri tögerek ve cam gibi soğuk. Benim adım Valentina Petrovna. Men sizin hocanız. Kırım Tatar balaları, turunuz. Sınıfımızın büyük kısmı ayak üstünde turup nevbetteki okumunu bekley. Benim için adlarınızın farkı ve emniyeti yok. Sizin her biriniz satqındır. Men sizge öyle de aytacağım. Satqınlar. Men yavaştan istemezden kızarıp başlayım. Başımı egem. Men satqın olganımdan utanam. Belki tamam şu dakikası bana böyle olganını akıbeti tamam ile isbat ettiler. Gözümden yaşlar aqa. Gün devamında bizler çeşit derslerde olduk, meraklıydı. Ama sınıfka müracaat etip sual berilgende, biz kollarımızını көтерсек, ocapçımız bizden birisine gösterip, cevap ber satqın dep söyledi. Aynı tarzda bana da öyle dedi. Cevap ber satqın. Uzun kırmızı parmağı bana doğru gösteriydi. Men yerimden turdum, gayrıdan kızarıp kettim, ağlap başladım, sualini de unuttum, cevabını da. Onun adı Hüseyin degen davuş eşitildi. İbrahim yerinden atılıp turdu. Onun adı var. Onun adı Hüseyin'dir. Men pek korktum. Valentina Petrovna asabilenip bağırıqlaganda daha da beter korktum. İbrahim elimden tutup meni mektepten alıp ketti. Yol boyu ikimiz de ağladık. Bundan da gayrı İbrahim bana öyle yuvaş olmamakны ve ozunu korçalaya bilmekni söyledi. Bu vakıya neticesinde bizni 3 günlük ötmek payından marum ettiler, ama büyük balalarımız gizliden bizden ötmek parçacıklarının bölüştüler. Mektepke katnamakны bizge mecbur ettiler. Ocapçımız öyle deyipimizge hain dep aytaydı. Bizler ise sabırnen dayanaydık.
Ювасыз қалған яурулар. Bizler сақ қалмаға тырыша едік. Көзнің сонында бала evinin binası еп suvudu. Soba ve yakarlık tamam yok halda ayaz еп basaydı. En çok kencelerge yazık sanaydık. Olar tabanda bir obачық olup toplaşa, суықтан titrey ve ağlaydılar. Hatice bir gece oz ortuçuginen çapıp keli ve bizler bir yatakka uçumuz uç ortunen yapınıp yataydık. Bir kun bizler için bir mucize yüz berdi. Terbiyecilerinin arasında Kırım Tatarı peyda oldu. Naciye apa. Bizler onu taraftan sarıp aldık. Bu yılın devamında o büyüklerden birinci rast kelgen Kırım Tatarı edi. Kızlar onu kucaklap başladı. Oğlanlar uzaktan bakıp turdu. Ama onlar da kucaklap sarılmağa istey ediler. Ozumunu ona çapı barıp sarılmaktan zornen tutaydım. Naciye apa şaşkın, koz yaşlı, qarlı, yorgun gözlerinen bakaydı. Sonra hatıramdan hiç silinmeyecek sözlerini aytты. Balalar, siz güçlü olmak gereksiniz. Halkımızın hiç de kabahati yok. Bu kadın söylеген şeyleri için ne kadar büyük kaf altında olanını men çok yıllar geçken son anladım. Kunumuzni o Kırım güneşine benzegen aydınlıkla yaraştırdı. O bizler için öyle haqiqiy, öyle doğmuş edi. O vatanımız hakkında soylarga cevap beredi. Gecelerde bir odamızda Naciye apa kimnin anasına ziyade oşağana hakkında davalar keteydi. Birimiz oz anasına oşağanını isbat eteydi. Baktımız çokka sürmedi. Başka terbiyeciler bizim Naciye apaga nisbeten artkaç sevgimizni korup şikayet ettiler. Bir hafta geçer-geçmez onu Hayın milletine ait terbiyeci balalarga yaxşı terbiye ber almaz деген sözler ile eşten boşattılar. Bizler kene bu soğuk divarlar içinde yalnız kaldık. Bizlerni ep satqın dep aytıp tura kun Sovet gayesine alıştırıp bizlerden vatanperver gражданларны terbiyeley ediler. Ama kalplerimiz hakikatini bile, gözlerimiz tuğan şeylerini aray, ellerimiz daima beraberlikte ediler. Bizden de güçlü, sadık, öz yurtunu ziyade sevgen halk dünyada var edi mi? Kanatlarımız felaketke karşı kavileşeydi. Машиналарның gürültüsü kulak zarımı patlatacak gibi etrafta feryat ve ağlaf. Meni anam kucakлаган, men onun nefesini duyam, fısıldısını eşitem, onun bedeninin sıcağını hissetem. Biz yük maşinada ketemiz, yanımızda pek çok adam, obalangan şeyler var. Şu arada men sozuk uluv eşitem, aslında inlevge benzegen bir davuş. Nedir o? Koyumuzun köpekleri maşinaların артından çapalar. Baksam gerçekten de aldаған, uluған, ağlаған, arttan yetip olamayıp daimiylikке kalıp ketken bir sürü hayvanlarını görem. Köpekler olarının şorbacılarını alıp ketken maşinalarının peşinden çapmaktalar. Kiyik yürekni parçalagan uluv. Kok açıla, tenim korku ve sabah serinliginden titremekte. Ve buna da şu tereyen içine sokulgan köpek inlevidi, koşula. Terge batıp uyandım, kene bu tuşunu көргенім. Hala anamның kucaklaganını hissetmekteyim, ne yerde olganımını anlap olamayım, kravatта bel üstünde көтерілем. Uykudan ayını başlayım, etraftaki divarlar, pencereler, başka yataklarını korup başlayım. Men balalar evindem. Tuşunda kimnen ergece talaşa beresin, ingleysin, yuklamağa çare yok, dep mıdırdana komşu yatakta İbrahim. Men yarıqlanıp başlagan camның o bir tarafından odamızga ынтылган pıtaklar көрінген pencerenin dört köşesine susup bakam. Odamızdaki balalar da yuqlaylar. Okuv yılı bitti, tatil başlandı. Valentina Petrovnаны hatırlaganda omuzlarım silkindi. Ozara biz ona çakal ırgaçı dep aytaydık. Onun hakkında düşünmemek tırışam, O'zbekistonның hararetli yaz kununu başlagan tаңны bekleyim. Bütün kun tuşumda көргенімден tesirlenip tarsıquvdan vazgeç almadım. Bizler dostlarımla azbarның art tarafında gölçük yanında skemlede oturaydık. Balalar oynaydı, men ise suğa bakıp, hatıramda soy sopum hakkında neler kalsa ise, hepsini canlandırmağa tırışaydım.
Бу вакытта бирси омузума тийди. Кичкене ве пек арык огланчык эдем экен. О кулагыма ийгилип яваш фысылдады. Артымдан юр. Мен суалымны билдирип, сусуп көзлөрүмдү таажипленген алда төгереклеттим. Ама эдем кене көлнүн янында өскен чалалар якка кетеді. Мен де артынан кеттим. Буну дайыма сезгир Ибраим биле дыймады. Усейин саңа келдилер. Насылдыр кадын сени көлнүн обыр ялысында беклей. Ама яваш ол. Кимдир буну эслегенки болса, янды чырагымыз. Мен обыр тарафка мына бу агачка илишип кечем. Эдем мага көрүнмезден телнен терек тамырларына багланган бир агач парчасын колунен көстөрдү. Агачны обыр якта эмен тереги түбүндө калдырырсың, иште бир шейнен илиштирмеги чаре тапарсың. Тек тез кайт. Мен таажипле ве түшүнген тарзда турганымда, эдем мени кабургама туртту. Тез ол дедим сага. Мен урбамны чыкармайып сууга баттым, агачка doğru чаптым. Уфпанин кайда чаппасын, эшек! Эдемдин окели сеси эшитилди, ама мен энди агачны тутуп ялдамакта эдим. Гөл балабан эди, күчүм аз, обыр ялыга таба аракетим агыр эди. Не эсе, эмен тереги көрүндү. Телинин учуну тапам, агачны илиштирем, чыкып этрафына көзетем. Башта мында кимсе болмаган кеби көрүндү, шу ань бир теректин артынан насылдыр кадын чыкты. Усейин, тааныйсыңбы мени? Зайык калтырабык сесинен сурады менден. Мен диккатнен yüzүнө бактым, пек тааныш чизгилер. Зейнеп ала, мен оны бойнундан сардым, аглаганымдан көксүмө бир şey калды. Мен дерсин элеримни ойлой сыктым ки, айырып алмак чаре жок эди. Алам мени кучаклап, такмаклап, маңлайымдан ве янакларымдан өпөйдү. Бойлой этип, көз жаш токуп, кучаклашып бир аз вакыт тургандырбыз. Зейнеп алам чантасындан сыжак пите чыгарды. Мен иште анын уну ашап, тууган инсанымдын экейсин диңлеп турдум. Не кадар бактылуу эдим мен. Алам сүргүнлүктөн соңура Ангрен шээрине түшкенин айтты. Анда ондан кайры менин алам Асибе балаларынын жашайлар. Кожалары жебеден дагы кайтмады. Белки кайттылар, ама коранталарını кыдырып дагы тапамагандырлар. Мен саңа дагы келерим, Усейин, мага кетмеге керек. Жок, мен бирден оны элинден туттум, көзлөрүмдөн жаш акып башлады. Жок. Усейин, мен калып оламайм. Мен ойлойди канунларга каршы бизге кайдолунган шээрини терк эттим. Бөле япканым үчүн мени апсканеге быракмак мүмкүнлөр. Сибирге 20 жылга сүргүн эте билелер. Аңлайсыңбы? Ама мен энди не диңлемек, не аңламак истемедим. Мен Зейнеп аламдын аякларыны коларым менен сарып, тамаманабы фажиялы майыз кечесинде машинамыздын артынан чапкан көпеклер кеби улуй эдим. Ал мени, калдырма мында. Усейин, менин 3 балам бар, мен сизлерни насыл бакарым? Мен аш ашамам, мен ичде аш ашамам деп, мен өзүмнү тутамайып, эп жерге урула эдим. Алам жерге отурду, мени тынчландырмага тырышты. Сени кыдырырлар, эгерде бизни тутсалар, мени Сибирге кубарлар. Усейин. О ченгемден тутуп, мени оозуне чевирди, doğru көзүмө бакты. Көзлөрү тыпкы бабамдын ыйды. Билмейм, не көрдү о даккада алам, о да көзлөрүмдү бабамдынкине окшоттуму, я да мен энди аяттан ваз кечмек разылыгымны, менин хорланганымны көрдүмү, ама шу ань о. Жакшы, биз качмага тырышырмыз, деп фысылдады. Мен аякка атылып турдум, onu кучакладым ве алгышладым. Шынды бизлер мукайтлык менен вокзалга барырмыз. 1 сааттан соң трен кечежек. Лакин мага кайтмага керек, анда достум бар, оңа хабар этмелим. Ичде вактымыз жок, Усейин, тренге жетиштирмебиз. Мага да мында калмага болмас. Жок, ойлой болмас. Ибраим мага не дежек? О коркар, о мени жояр, сон мени саткын деп беллер. Onu ташлап кеттим деп тушунур. Мен шек шүбө ичинде тура эдим. Усейин, сен оңа мектуп жазарсың. Doğru, мен оңа мектуп жазарым, эршей жакшы болор. Менин кубанычым өзерине кара бир көлгө созулду. Достумдун айрылуу көлгеси. Алам чалалар арасында көзгө көрүнмөгөн бир жолчукнен мени колумдан тутуп алып кетмекте эди. Мен исе эп узакта кала айткан көлгө текрар ве текрар айланып бакайдым. Багышла мени, Ибраим, багышла, достум. Бизлер да мытлак көрүшүрмүз. Вокзалга кеткенде бизлер бир жан көрүнмөгөн аралыклар ве азбарлар ичинден сакланып жүргөн эдик. Алам теляш эле этрафка бакып коя эди.
Мен onun коркусуну эс этедим. Менин үчүн бул пек хужур эди, чүнки катырамда о кевделе күчлүү сес сайыбы болуп калды. Кырымда болганымызда ол лаф этсе бүтүн маале эшите, күлгенде эсе дерсин этрафтаки дагылар сарсылайды. Шымда өгүмде чырайы агарык, кымбурайган, картайган Зейнеп алам турайды. Көзлөрүндө эсе коркудан башка бир şey жок. Бу инсанны тагдир ойлойден ыштады, я уңа бензеген инсанлар, кырылган табиатлар нije болгондур. Ашагыда ерлешкен вокзалга туштук, тренлер созук давушнен увулдайдылар. Бу шамата ерни каплап алды. Турган эшелонларынын эр бир жолагында топланган тешкеричилерден тренлер түбүндө сакландык. Бу бизинки, деди Зейнеп алам, бир мал тренini көстөрүп. Бир ер кыдырырмыз. Тамам эпси вагонларыны бакып чыктык, бир арачык биле өзүбүзгө тапамайдык. Бирден соңки вагон капысынын тар делиги көзүмө чалынды. Сен мытлак сыгарсың, деди Зейнеп алам. Беклемезден о жерде яткан шпал агач парчасыны көтерди, мал вагонунун агыр капысына журатлык якынлашты, агачны аралыкка тиреп, омузунун капатылай яткан капыга басты. Капы кыбырдады ве кирмек үчүн аралык 2 кат кең ачылды. Бу аракеттерде мен өз эвелки жесур Зейнеп аламны таныдым. Ичтен капы аралыгыны капатып, bizler насылдыр кутулар арасында сакаландык. Тезден трен көчтү. Мен аламны кучакладым ве юклап калдым. Душумде улуган балабан көпөклөрүнү көрмөдүм. Бу сефер менин кевделе, такатлы, сокакта туруп шакылдап күлген Зейнеп алачыгымны душумде көрдүм. Тагдырым ачык яра. Бинлернин ажы катырлаблар эсасында жазылган бир эсер. Узактан келген фысылдынын окулган дуалар. Мал вагонунун такталары арасында нурган күнеш зыялары yüzüme тушуп, түшлерге далган бала тасаввурunu эм козгалай, эм коркузай эдилер. Көзлеримни зорнен ачып, мен көпчектеринин такырдысыны ве зан эттим, ондан да күчлүү сеснен яңгыраган дуаны эшиттим. Араб тилинде айтылган аңлашылмаган сөзлер дерсинки күнеш нурлары менен озара урулуп, тылсымлы чешит реңкли бейнекли орнеклер тизейдилер. Зейнеп аламнын эли менин башымда ята эди, карышып калган сачларымны пармаклары арасынан кечирип сыйпайды. Дуаны энди кырымтатарча сүйлейди. Раббим, фысылдынын дейди Зейнеп алам. Аллагым күч такат бер. Кимсем калмады, эписи обур дүйнөдө. Менин эвлятларымны ве бу сабийни сакла. Тагдыры энди мага баглы. Эч бир шейге кусурум жок, эр шей Алладандыр. Тек бу сынауларны кечмеге сабыр ве такат бер. Бетиме сыксык Зейнеп аламнын көз яшлары тамлайды, көпчүклөр вагонен бирге бизни эпсаллатып такырдайдылар. Мен де уяна, де экени юклап калайдым. Дуа эсе башым üzerinde эп девам этейди. Bizler Ангренге келгенде кече эди. Зейнеп алам буну жакшылыкка жоруду, чүнки мени кыдыра билелер. Вагонумуздан чыкканыбыз менен bizler вокзал бинасына четтен айланып, эвлерге жакынжа юруп, халктан сакланып кечтик. Алам балабан, шаматалы ве адам рыхмарык толуу бир ятакханенин одасында жашайды. Бизни аламнын 2 кызы ве оглу каршылады. Көрүшмөгөнүбүздөн бери олар пек деныштылар. Эвели олар пек чая ве шен эдилер, шунда эсе көзлөрү сонук, аракетлери яваш эди, баскан адымларында биле эвелки эминлик жок. Сен ойлой денишкенсиң, санки фикримни аңлап, деди эмне татам ве мени кучаклады. Мен оларда жашадым. Файдалуу болмага тырыштым, иште 7 жашында баладан файда тийгени кадар. Зейнеп алам Кырымдан тикиш машинаны кетирип болду. Көмүр казган шахталарда чалышкан шахтерларга иш урбаларını тикип, пара казанайды. Ишсизлик вакытларында бир ауч унумуз калмаганда биле Зейнеп алам көзү жашка толуп, балабан урулген бияс ястык ортулерини сөкүп, иплерден томалачыклар сарайды. Ваэтнен экибиз базарга барып, бу томалачыкларны унга алмаштырайдык. Зейнеп алам бу дүлбер орулген безлер акында бойлай айтайды. Кече эвимизге солдатлар кирип сокулганда, ойлой бир шашмаладым, не алажагымды да аңламадым. Алтыным да бар эди, ама корканымдан ойлой шей акылыма келмеди биле. Балаларымны топладым, тикиш машинаны туттум,
Оданын ортасында қатып қалдым. Турам, енді не yapacağımны düşünем. Бірден көзіме bu yastık örtülері çalındı. Озым де олар неге керек olacağını anlamayıp, bu örülgen örtülerini de aldım. Ала beyan etkенdir, енді bu örtüler canımızını kurtaralar. Zeynep alam da çok şeyler hakkında tarif eteydi. En çok Kırım'ın güzelliği hakkında aytaydı. Bizler ise ufak odanın tabanında yatıp, balalar masal dinlegen gibi dinlep, acayip vatanımızını kayalarda korup, yuklap kalaydık. Ailedeki yaşayışını bala evinden kıyaslamak kıyın. Men alam ve onun balalarının baktılıydım. Alam benim anam ve babam hakkında menden çok bilip, olar hakkında bana hikaye eteydi. Men dostum İbrahim'ni hatırlaydım. Mektup ona men öyle de yazmadım. Bizler alamnen mektup yollағанымнен, озым нерде olğanımны bildirirім деп düşündük. İbrahim bana açуланаdır деп beleydim men. Ama vakit gelir, bizler mutlak görüşürmüz. Men bir çare taparım. Bir ay kadar keçti, belki tekaran ziyadedir. Yatakhane odasının pencereçigi артından tereklerinin yapraklarına көз yengilden sarı boyanın tiyip aldı. Bizim balkurt yuvası gibi adam tolu şamatalı yatakhanemizin bir akşamında Asibe komşumuz çapıp kirdi. Zeynep ala, sizni qidirалар. Formalı adamlar, çoğlar, odalarına bakıp çıkalar. Bizler atılıp turduk, kızlar ağlap başladı. Zeynep alamnen bir-birimizge doğru baktık. Nazarında qati juratlık бар еді. Bir şeyden korkma Hüseyin. Sen ozun kaçıp, bizlerini tapkanını aytırsın, unutma. Evet, her şey yaxşı olacak. Şu saniyede kapı birden ken açıldı. Odamızga forma kiygen adamlar kirdiler. Alamның soyadını söylediler ve men Hüseyin olğanımны anlagan son, bizlerini odadan çıkardılar ve çeşit maşinalarga minsetip alıp kettiler. Meni nasıldır binaga getirip kabinetke kirsettiler. Seni bala evinden hırsızladılar? Yok, men ozun kaçtım. Bu sualını bana çok sefer kaytarıp bergen ediler. Aynecilik ve kattılıknen. Men hata yapacağımны beklediler. Ama men o sözümden kaytmaydım. Alamны ozum kıdırıp tapmaga istegenimni aytaydım. Karşımdaki insan öyle de ufak gözlerini daha da pek kısa, çırayını sıta, bazıda hakikat akım konfetler bana teklif ete, merhametligini gösterip, yapma tebessüm ile gülümsüreydi. Men hep tekrarladım. Bala evinden ozum kaçıp kettim. Bir kere sorgucumның betinde öyle bir afakan göründü ki, men sakınıp artıma çekildim. Sen gerçekni aytırsın Cenabet, o kolunu sallap başıma yumruğunu urdu. Kulağım çınladı, men oturgaçtan yıkılıp kettim. Şu dakikada meni birevler көтеріп, odanın köşesine bırakkanlarını duydum. O meni menden hakikatini bilmek için hep kötekledi, hakaretledi ve aşağıladı. Her yerim ağırtkan edi. Bu azabım bitmek için her şeyini olğanı gibi aytmaga ne kadar isteydim. Ama көзімнің өгінде ne içindir başta İbrahim peyda olaydı ve bana "Ol da, kayda gülsün mü?" deydi. Son men ağlagan arada anam meni sıdırılgan tizime ofurgeni akılıma kele. Son ise karşımda turgan Zeynep alam көзіме bakıp "Meni 20 yılga Sibirge sürgün etseler balalarım ne olacak?" dep soray. Yok, men ona nisbeten satqınlık yapmam. İyi söyleyeyim. Babam көзім өгіне келеді. Tıpkı o bizge cebeden yollagan fotodaki bu dülber yaş ofitser. Aklı de gülsün mü? Üzerimde İbrahim'nin sesi dolanı. Bu sorguda meni ikinci kunun akşamına jet tuttular. Son bilmeyim ne oldu ne olmadı. Zeynep alam meni alıp ketmek için geldi. Daha da kartaygan, çırayı kaçkan, dudağı şişken. O meni pek kucakladı. Men seni özümden kaldırmak için her şeyi yaparım. Sükunet, ağır sükunet kokuz kafesimni sıqa. Bu bal gibi sozulgan sıcak havada nefes almakның çaresi yok. Yanımda da kimse yok. Beyaz divarlar, beyaz tavan. Men balam. Men yalnız kalgan bir balam. Pek korkam. Bala evinin yabancı divarları menim anımны özünün ağırlığıyla basalar. Anam, babam, Kırımım hakkında hatıramını yok edeler. Tavan hep aşağı düşe. Hep alçak ola. Alçak ola. Şimdi o meni ezip taşlayacak. Kıçıram, anamны çağıram. Kaydasın? Kaydasın? Kurtar meni.
Көзлерімні ачам ве бияз таванға бір шей аңламаған алда назарымны тікіп ятам. Да темелінен ұйқымдан айынып оламайым. Бірден бала ағлавы мені бүтінлей уята. Атылып турам ве қомшы одаға чапам. Бұл менің 2 яшындайки Зарема қызчығым уянған екен. Ах, менің дүлберім, кел құчағыма. Менің қуанчым, көз бебегім, жаным жігерім. Зарема да маңа күлімсірей, оз біраз чекік көзчіклерінен маңа бақа. Eye, мен бала evini Zeynep alamмен beraber terk etken күнден çok yıllar geçti. Biz nice sınavlardan geçtik. Ama o meni o'zінде qaldırып oldu. Bu yaşayışta açlık oldu. Meşakkatlar. Gün geçirmek için hepimiz balalıktan çalışıp başlagan edik. Men de, alamның балалары да. Bundan da başka şu bizге olgan münasebet. Bizler hakkında bir şeyге layık olmagan satqınlar деген fikirler qilgan edi. Meni hiç bir okuv yurtuna almaydılar. Ama men balalarının çoxusundan akıllı edim. Andan mından elime düşken kitaplar menim təsilim oldu. Baba, şimdi kene sabah? Menim düşüncelerimni Zaremanın şen sesçigi tarqatdı. Evet, bak, көкте күнеш. Ne için onun adı Күнеш? Зарема meraklı sualler bermege usta edi. Men күлдім, çünkü балалығымда çok күлінчлі sualler bergen daha bir kızчıqны hatırladım. Hatice, bizim balalar evinde en qara күнлерni aydınlatkan Күнеш şavlechigi. İbrahimni men ne esede taptım. 12 yıldan son. 19 yaşıma kelgenimde onu qıdırmağa kettim. Tapması pek ağır olmadı. O Andijanda yerleşip kaldı. Demek, şehir civarındaki alçaçık bir evçikinin siyacat üstte kapısını qaqam. Kapını kıvırcık saçlı, mavi kozlu bir civan kız açtı. Bakışı pek tanış göründü. Sizge kim gerek? Men İbrahimni qıdıram, dilim kurmeklenip dedim. Kızının артында kergin bakışlı, ince mıyıklı, yüksek boylu bir yigit görüne. İbrahim, sana mıyık yaraşmay dep, şaşmalağanımdan söyledim men. Böyle ahmaq şeyini omurumda bilgenlerden tek bir insan patlata bile. Hüseyin. Onun küçlü elleri çok vakit meni boşatmay, son men onun o gizlemege tırışkan koz yaşlarını görem. Bu ise Hatice dep kızını göstere İbrahim. Bizler bu çok beklenilgen koruşuğumuzdan o kadar baxtlımız ki, ne yerimizden kıpırdamak, ne ev içine kirmek çaremiz yok. Hatice gerçek aytsam içde denişmedi. Onun yangıravuk kulkusu ve gözlerinden sepilgen nurlar daima özüne has olup kalacaklar. Bir haftaga keçiktin. Toyumuz oldu. Pek ciddi söyle İbrahim. Mıyıklarını alıp taşla yalvaram degenime kene hepimiz kulüp başlayımız. Anam ne vakit gelecek, ne vakit? Kızçığımның ısrarlı sesçigi meni gayrıdan bizim ailemiz yaşagan aydın evimizge qaytara. O tezden qaytacak, hastahanede öz nevbetinden boşasın. Sonra bizler Zeynep bitamızga baracakmız. Çünkü bugün rahatlık günü. Ura dep qıçıra Zarema. Ura dep men de düşünem. Neyse, manga da baxt nasip oldu. Baxt taqında aytmak kolay degil ebet. Rahat yuklap olamayım, tuşumde qırımны көрем. Babam tuşume kelip evge qaytmak керек dey. Анда ecdatlarımızның kabirleri kaldı. Tuşumde babam ayta, kemikleri toprak içinde bile sızlaylar. Bir imkan tapılsa ketermiz ebet. Biz qaytırmız. Men buna eminim. Oz tuğan evimni korerim. Men şahtada çalışam, gün boyu çok içnen kömür kazam. Akşamları kitap ve gazet okuyum, yazam, dillerini öğrenim. Halkıma yüksek bilgili adamlar gerek. İnanam ki, her şeyden işe bile bizler qaytırmız. Tasavvur etesinmi, Zarema hiç de ağlamadı. Men ketkende артымдан pek hoşnut aldı, elini saladı. Begendi mi balabakçanı? Pek yaxşı balabakçası. Kızımızны anda kabul etkenlerine pek kuvanam. Terbiyeci de güzel, esli yaşta, tecrübesi büyük olganı belli. Valentina Petrovna. Ne dedin adı? Atılıp durdum men. Üstümden dersin buzlu su töktüler. Soyadı ne? Tenim titreyedi, sesim kiyik canavarının sesine oşadı. Korkanından Refikamның çırayı ağardı, o olup geçken şeyinin manasını anlamayıp cevap verdi. Men susup durdum, hiçbir şüphem kalmadı.
Кайда кетесің, нелер ола шу? Мен бір şey dinlemeyip бала бақчасына кетейдім. Дурақларда тоқтамайып кечейдім, санки автобусқа мінсем, оның içinde тарсықып боғылып қалажағым. Көзім өгінде бұл мушкул қадын, бұл жанавар тұрмақта еді. Оның ұзын қырмызы пармағы маңа ишарет етіп, сатқынсың. Ана бабаларınız фашистлерге қызмет еттілер. Олар азап ве өлімден ғайры ичбір şeyге лайық дегілер. Сізлер ise сақ қалдыңыз. Бізге тешеккүр демек керек, сіз қычырған сесі құлақта еді. Шымды бұл хатырлаблар тесіріне тұшып, ачуымдан топрақны остышлерімнен қазмаға азыр едім. Бала бақча көрінді, чапып кірдім, қызымны қыдырдым, сорамақ үшін сес шығарып оламайым. Тербиежилер маңа сақынып бақалар, бір şey аңлап оламайлар. Доғмыш сесчігіні ешіттім. Баба деп маңа доғыры Зарема чапа. Құчақладым, бағырыма бастым. Қиядан яқынлашқан, ғайет ағыр хатырлаблар қозғаған бірісі яқынлашқаныны көрем. Эбет, шу, бала евіндеке ожапчем. Қартайған, чөккен. Мен өзім де дуймайып, өз евлядымны ондан чевірем. Менің қызыма бақмасын біле. Не олды, не себептен келдіңіз деп, Валентина Петровна менден сұрай. Бүтін күчімні топлап оңайланам. Балалықтаки қорқуларым, менің ең бұйық қорланувларымнен yüzme yüz тұрам. Оның бұланчық, уфақ көзлеріне доғры бақам, арқамны доғрытам ве күчлі сеснен ачық айдын айтам. Бір вақытлары сіз маңа сатқынсың деген едіңіз. Чоқ ел девамында мен бұны сізге айтмақны арзулайдым. Мен сатқын дегілім. Анам ве бабам да сатқын олмады. Олар өлімден ғайры ичбір şeyге лайық олмағаны да доғры дегіл. Алла сізні ве сізге ошағанларны жезалағаныны істейім. Сонки сөзлеріні мен оның бетіне деп қычырдым. Зареманы құчағымда сықтым ве бала бақчасындан чапып шықтым. Оз кішкене қызчығымны құчағыма сарып, мен шефқатсыз өлім қафы алтында олғанда сақ қалғанымы анладым. Фелекетке қаршы, өмірімнің кетешатына қаршы, тағдырымның өзіне қаршы, менің бала чағымдан башлап мені қалқымны, тілімні, медениетімні жоқ етмеге, ер yüzüнден сілмеге әрекет еткен адамларының күчіне рағымен сақ қалдым. Ве şeyге рағымен яшайжағым. Şeyге рағымен яшайжағым. Şeyге рағымен яшамақ керек. Баба, сен не айтасың? Зареманың sıcak елчігі менің ауычымда еді. Şeyге рағымен яшамақ керек. Бұл сөзлеріні ұнытма, қызчағым.